магазинеги клиентош фақат дита телефон мегирад. Хайна яка. Акҷо омад яка. Ай метро текстилшки. Ай метро текстилшки хити метро Бутырский омадаге. Адресо миёсти что дар территорияи метро Бутырский метонем ки шумо биёин дита телефони Tecno Camon 40 Pro гирифтагиан ки телефоно дорани об дар бемалол кор мекунанд. И телефон хубиш дар чия ки гирёнш мекунӣ ку хатит гам мезанад. Дохили комплектация аст защитная пленка, чехол, блок, кабел ҳама чиз дорад ки ягон чиз дигар харидорӣ намекунӣ. Ака нарх наво чӣ хелай? Нормал яка нисбати магазинҳои дигар. Гам нест ака рӯзои назда истифода кунӣ. Ай падаркотон ака чӣ биромад? Короче, я батарейка гирифтем я соат. Ага, я батарейка это соати аура, правильно ака? Рӯзои назда истифода кунӣ ака. Подписчикор ака чӣ гуфтаин ака? Тавсия метиҳем биёен Я метем чибане биям бихара нормальный телефоно. Гам нест брат, я борига ошчава. Поздравляю, рӯзои нағзда истифода кунед. Агар шумо намхоҳед телефонои намхоҳед биққагӣ дар кор боша, метавонед ки ба рақамҳои болиэкрамдагӣ занг бизанед. Доставка бошад, любой тараф дорем, метавонед ки алоқа кунед родной.